Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu sivel ruata kumthar sang hi som netana sarkar pisa te in hontran ani aizol ka pui chunga veng sang sang te tana kon che in ti siak buat saya chal tlang veng pakhat na anni Prime Minister Narendra Modi an India ma som na chu science le technology lama lotlin na ai nga thui le thu asoi Rajasthan kota Kelon Hospital no sen thina chungchang zirchiang turin sarkar lai pui chuan Dr. Thiam Rual atir kumsang ni somnia state sarkar office kai ni masaber voin khan sarkar office te hon ania office kai ro anla thanem lo hle ani voin hian khuwa chian ni le na wangin kholaya lun lo hle a aizol ka pui chunga chuan ruainon thom hriat tur om lova sumdo na mun le dor in hongpo anla tam lo hle ni in kan correspondent chuan asoi ani district danga po khosak phungpa ngai zomle tran ania kolosib le mamita chuan sarkar pisa le bengte ain hong tran toa pisa kai ro an thanem lo hlea voini lenga ru asurin khuwa ativota mi puipo in luma an tom de uberti kan correspondent chuan asoyani longtlai state sarkar office te chu dan pa ngain honnima se dor tu mi pui an ommu malova office lama thok te po office kai an lamu malwak lova akai chunta point nalaklo kumhluya anti felman lo te thokin office le ache vel ti faina na mangte po an om ani hetila hian longtlai districta office lian ber LADC office chu karle thotran ni khian kuminatan hontran ani ang longtlai khopui chunga nun phung apangai chhotrana kothler ero alalun waklawa ko than ega moza chuan kumthar anlom chhun zom zela thria theichina voin hian longtlai khopui chunga LEKBA ke ko than Center Church Longtlai Bazar Bethel Local Church Baka BCM Chan Mari te chuan pathian fakazai khomin ruainen kumthar hi anlom chhun zoma naktuk lam hian BCM Longtlai Bazar le LEKBK Moria Peniel Local Church ten ruainen kumthar lom na hi an chhun zom don ani Longtlai khopui chunga ni zan lama po zai khom thom athawiawa ko than tamjok chuan kumthar lom na hi ti topin program an siam to lova heti lai hian ruainen a chhun zom lo ko than then khat chuan voin lama thingpui ruainen chhun zomin pathian fakin an la zai khom ani voin khan lunglei district task force for immunization chu DC conference hall a lunglei additional DC puar wanreng puya kai huain an thu khoma meeting a hian akai noi sarkar department rang ho tu te tlomngai pol ai o tele khotlang huai tu te an telani meeting kai huai tu lunglei additional DC puar wanreng puya chuan Health and Family Welfare Department na thok tu te thorim na le in pek na chu fak omati thu soin Chrisel na churam maso na bul le in nga na ania wangin thathem ngai takam hala chhun zom zel turin cha lunglei district chunga tlo po zung har sadeu omma se hridan na latur ten kim taka an kalvek theinan tran lak tlan angai ani atibok meeting a hian India rampumano pangkum ni nuailam le nu nau pain hridan na vaccine andon kim theina tura malak na Intensified Mission Indradanus IMI 2.0 tho ni na lunglei district na kalpui dan tur soi hawania he malak na nuai hian bungmun PHC nuaya khopali lungsen PHC nuaya khoparuk le tlabung SDH nuaya khosom ni pathum azawain khosom thum pali chunga no pangkum ni nuai lamza somruk pasari le nu naw pai mi somthum pasari te January thachung hian hridan na pek anni ang Lunglei District Immunization Officer le SMO ni bok Dr. Larin Thangi chuan Intensified Mission Indradanus IMI 2.0 tho khatna kumkalta December tha a zotak chungchang report pein no pangkum ni nuai target za somriat pariata no pangza somriat panga hridan na pek ni in za somko pariat tuam ania nu naw pai somli panga targeta mi somnga pakhat hridan na pek ni in za aza som pathum an tuam ani he huna hian rampuma jeng hridan na bei pui thak intensified pulse polio immunization IPPI po chaktaka kalpui zelani thu tarlan ania lunglei district ta na jeng hridan na pek chhuwa bei pui hi tun thani somni pathuma nei le tumni in sarkar hospital te primary health center le subdivision hospital te kaltanga pek chhuwa tum ania OPV pek chhuwa tur target hino pangkum nga hnuai lamte ni in lunglei district ka target sing khat sang thum jasari pariat an oma hridan na pe chuak tur hian pek chuana mun bu zan hi som pariat ruam man ani ang lunglei high power committee in artuya in tawdel tura amalak na masa enin voin khan HPC vice chairman pulom omato chong MLA chuan ramthar rama arvul tu puzuan thanga lunglon arvul mek chu atloa
puzuan thanga hian HPC fanatanga arno tesem zaruk chuang tuna hian avul meka nikum august tha atang khan vultanin ar tuichi white lake horn avula tuna hian nitin somthum chuang atui toa pung chhozel turangai ani hemi chungchang hian HPC vice chairman pulom amato chongchuan ar tui manga intodel tur hian harsalote olsam taka malakna a intodel mai thei ani thuasoya lungle society rang-ranga chung koza arvul tura than fel ani to thu soin reilote lungle district chu artuya anin todel be sei thule arsa po intodel tura malak zui ani thu asoi ani Mizoram Chief Secretary Pulanun Moya chu ngau chu Mizoram Sarkar Noya State Election Commissioner na chel bel tura ruat thar ania Pulanun Moya chu ngau hian PL to chongi pension a cholta chu athak don ani State Election Commissioner thar hian kumin ni khatatang khan an thar hi chel lailok tura ruat ani Tourism Department in Aizol khopui chunga veng sang te tana kon che in ti sia kan buat saya chaltlang veng in loman pakhanan donga panina chu bung kon veng ni in pathumna chu mission veng anni inti siang na hian veng pangai consolation prize andonga chungta chu tui khuat tlang dur tlang khatla east ramhlun south le tlang luam west anni loman pakhana in cheng nuai nga panina in cheng nuai thum pathumna in cheng nuai ni le consolation prize dong tu 10 cheng singa theu andong ani chanchin thar hi all india radio aizola tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan scientist chu masona chakle zual thlen turin kongpali thilchin thar thil thiam thar haubik theina thil siam chuale hlotlina chang thei tura chanla turin afui India chuan science technology le thilchin thar lama bung thar akaya poimo thu Prime Minister chuan asoya India masona chu science le technology lama hlotlinna ain nga thui hle thwa soibok ani Prime Minister hian Indian Science Congress ISC voiza pasarina Voin Khan University of Agricultural Sciences Bengaluru ahonga India chu in kalpona le bungro thierna thila te tharhui che khol energy storage dabdan konga te chevel thil ti chelo zonga mathar lakdan dap angai thu Prime Minister chuan asoi ani he huna hian Union Minister Dr Harsh Vardhan Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa le michal lang tak tak te antel ani Indian Science Congress chung hian plenary session voice somni pariat nei ani dona thupui rang soi ho ani ang tukin jing khan delia chuan khuwa thianga khuwa po avolai berin degree celsius pasari point paruk ani khopui chung boruak leng vele ro chu a chhe hle thunga Central Pollution Control Board chuan voin chomadar somlam khan boruak chiat lam hi atena zathum somriat pakwani in an soi ani Delhi then om Faridabad Gazidabad Greater Noida Gurugram le Noida tepo boruak leng vel hi abol hlo hle boka voin hian Delhi a chuan Khovot azia oma alumlai berin degree celsius somni pathum ani Rajasthan kota a JKLon Hospital na usen thina chungchang zir chiang turin sarkar lai puchuan Dr Thiamrual atira Dr Thiamrual multidisciplinary expert team jing a hian Union Health and Family Welfare Ministry chuan thil omdan chipchiar jok le rangjok azir turin no panglam thiambik top pediatrician atir tela AIMS Jodhpur Mithiam Tele Regional Director of Health Services Jaipur Mithiam Tetir Annibok JKLon Hospital hi Voin Khan Rajasthan Minister Raghu Sharma le Pratap Singh Khacharia Wasten Antloa kumhlui December ni khatatanga hedam do ina no sen thizat hi zapali antling chhole to ani Union Home Minister Amit Shah chuan CAA dodal na chu politics thil mai ani thule he thila wanga India in amite achan lo tur thu asoi Amit Shah chuan Congress Swaitu Rahul Gandhi le Priyanka Gandhi ta chu CAA bungle changa a englai hinge India in akhwale tuite achana tur hril turin asom ani mimal enkol chanchin 30 chuana TV channel in ankomna Amit Shah chuan rammi puite abik takin sa khote naw betu ta chu eptu party te thupur poleng the dararin na hatlo turin ange non le ani Australia longsipai te chuan kangmei chuak boina kal zela Victoria Vaucam Malkuta Khopuya Kangmain adan khomi pui sangtel te chan chuan na Voin Khan Antran MP Darren Chester chuan longlian panhin mi pui sang khatvel an thiar chuat thu asoya mi pui sangtel dang te po New South Wales khopui then oma te an tlan chia ani Australia kangmei chuakawang hian kumhlui September thlachang khan mi som pakwa an thi to ani chanchin thar puan ti to phan chanchin tlang pui kumthar sang ni somni atan sarkar pisa te hon tran ani Aizol khopui chunga veng rang te tana kon che inti siak buat sa chaltlang veng pakhat na anni
Prime Minister Narendra Modi an India ma som na chu science le technology lama lo tlinna ain nga thui le thu asoi Rajasthan kota a JK Lon Hospital no sen thina chungcha zirchiang turin sarkar lai pui chuan doctor thiam rual atir chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani